kagawas ang tao hakadalanan, padulong hanbirhen amon ginpapasidunggan. Tikang habaryo nga gintikangan han milagro hatto nuna pa. Naguro saan mga tao pagampo andara, nagpapasalamat hagrasya ni Mama Mary. Kada tuig ini nga tradisyon diri gud nawawara, kay simbolohan pagtuongan paglaomhan siyudad. Dan mga banda masipag tikang haparada, kapoyan pago naglilikay pagihap. Hiranin na ang misa nga para hapatron, ang katahon tanan nagdadarang kandila. Kay cha-cha-cha, viva Borongan, padulong kalipay hambong to. Cha-cha-cha, viva Mama Mary, pagtuongan gugmaan namon kusog. Habaybay Boulevard may piriyang nga linggaw, baratilyo damo baratongan maruruyag, damo andung madayog. Tikang haiba nga lugar, kayan Borongan fiesta sikat ha sinirangan. Antad sa nga pamilya nagaandamhin maupay, nagiponhin kwarta basi andam ha fiesta. May pagkaon halamesa, may bisita nga inaabot, kalipay ngan gugmang atat sa nga panimalay. An mga bata nalilipay harides ngan dulaan, an mga dagko nagkakantangan nagsasayaw. Musika tubtob hakadlawon, linggaw waray undang, waray gud ka parihon Borongan nga fiesta. Ay tururur halabira, salamat Mama Mary.